Dinka je otišla u more, u ocean i gleda kornjaču. Ja sam se tako iznenadio kad sam je vidio, ogromna je bila. Sad ćemo vidjeti kad Dinka se vrati što će nam reći. Ok. Sad ćemo vidjeti šta će Dina reći, da li je vidjela kornjaču ili nije. A? Ali čekaj se... Glava je, izbacila je glavu. Da. I si vidio. Pa je, aj si mi vjerovala kad sam ti rekao? Vjerovala. Aj snimio to. A kak mi snimio? Glavica je bila gore, ona vidjela je zrak i opet je ovo. Ogromna je, jel tako? Ko u Omanu, jel, velika? Da, samo se malo mutno. A je, mala je, da. Da, i onda je tu tamo jela neku kravu i onda je otišla i onda se izgubila. A sve je moguće. A znaš koji je meni šok bio kad sam zaronio i odmah je vidim, ne? Ja, baš je ono. The Star of Gladys, everybody.